Okay, so saya berharap apa-apa yang Dr. Krisha share tadi, especially yang tentang bag LV tu, so kalau kita boleh beli bag LV, why don't we purchase a Eastspring or Atmosphere for our family's health? Betul tak? Okay, but for that, saya tahu dah lambat sikit, but tomorrow is Saturday. Tapi hari ini saya akan share something very new yang you guys tengah tunggu lama-lama ni, which is hard work of Pia Amway. And now it's time untuk saya share tentang, boleh guess tak apa tu? Tak dengar? Okay, yes. But just give me 1 minute. Okay, so while tunggu untuk kita punya slide ni, okay, so just nak bagi tahu something. Hari ni saya akan share tentang kita punya Eastspring Subscription Program ataupun ESP. Tapi hari ni ialah something more likely as a soft launch sahaja. Okay, tapi dia punya official launch akan berlangsung pada January 2026, which is less than 1 more month. Okay, so kalau let's say you guys ada apa-apa soalan, okay, hari ni saya just akan share general sahaja, tapi all the FAQ, all the main details akan di-upload kat kita punya help center starting January 2026. But apa yang special dekat sini, anda semua adalah tim ABO yang paling awal boleh mendengarnya tentang kita punya ESP. So siapa yang miss hari ni punya workshop, so diorang kena tunggu sampai January 2026. So you guys are very lucky lah. Alright, so before we go more detail tentang kita punya ESP, kita ada satu video untuk introduction yang sangat special. As I said, you guys is the luckiest one untuk tengok video tu. Okay, so let's go for the video first. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Lah. Ya sih. Wow, ni air mineral dari Mount Fuji ke cik? Air tu memang ada mineral pun. Apa tu? Amway Eastspring. Amway Eastspring? Dah. Amway Eastspring ni menggunakan filter karbon E3. Memang bersih. Filter ni boleh mengurangkan lebih 170 bahan cemar, termasuk mikroplastik dan pharmaceutical. Tapi bukan itu je tau. Teknologi UVC LED pun ada, menghapuskan 99.9% bakteria, virus dan sista. Siapa tu? Boleh Cik Bakar? Rumah saya dah tak ada air, nak mencari refill sikit boleh? Alah hajalah. Senang je. Kau nak air bersih, kau subscribe Eastspring je. Tengok ni. Dalam sebulan, aku bayar RM188 je. Cik cakap dengan siapa tu? Nak buat senang, panggil je technician Amway tolong pasangkan. Okey. Kalau nak maintain nanti, macam mana? Sebelum sampai masa nak kena tukar filter tu, ikon filter kat Eastspring menyala warna merah. Itulah tandanya kau kena book service appointment. Takut lupa untuk renew Amway membership? Jangan risaulah. Amway akan renewkan sendiri. Kau tak payah buat apa-apa pun. Sebab itulah air kat rumah saya rasa macam gitu. Air bersih, hidup tenang. Rumah kau pun boleh. Subscribe Eastspring je. Yes, itulah kita punya ESP, Eastspring Subscription Program. Best tak? Just from the video je. Alright. Okay, so kita akan tengok more detail shortly, which is Cik Bakar? alright. So previously, until now, kalau kita nak tolong kita punya customer, sebab we want all our prospects untuk ada satu healthy lifestyle. So kalau dia nak purchase, yes boleh. But so far kita ada satu option, iaitu bayaran penuh ataupun outright. But after so long dengan kita punya PIMA punya hard work, kerja keras, dia punya fine tuning, technical team, IT team, sekarang kita berjaya lancarkan kita punya program langganan Eastspring ataupun Eastspring Subscription Program, ESP. Okay, but it's akan officially launch pada bila? January 2026. Yes.
Okay, so kat sini kita boleh nampak apa peluang yang ABIOS boleh dapat daripada kita punya eSpring. Okay, so in total apa yang kita dapat tahu, dia akan be very helpful untuk semua ABIOS dalam 5 aspek yang penting ni. Yang pertama, yang paling best, bonus boleh dijangka ataupun PVBW berterusan. Maksudnya kita punya eSpring subscription program ni, dia satu program selama 4 tahun. So once kita ada prospek yang mengambil ESP, ABIOS tersebut akan dapat continuous PVBW selama 4 tahun. Every month customer buat payment, automatically you will receive your PVBW. And yang kedua, peluang jualan silang, which is cross selling. Okay, so once kita dah commit dengan kita punya customer yang ada ESP, for sure maintenance kita akan pergi jumpa kita punya customer. So at that time kita akan guna opportunity tersebut untuk buat kita punya cross selling. And then yang ketiga, same goes back, kita kena beritahu ribuan terima kasih kepada kita punya IT team sebab dia orang buat satu dashboard ESP. So once dah ada ESP, for sure semua ABIOS akan busy. You guys akan tanya, macam mana saya boleh track saya punya customer details? So ada banyak customer, ada 20, 30, 50 customer yang ada ESP. Tapi macam mana saya boleh track dia punya payment, dia punya maintenance, bila dia punya filter akan expired? No worries, kita ada satu dashboard, iaitu ESP dashboard. Semua detail, customer detail, unit detail kita boleh dapat daripada kita punya ESP dashboard. So very easy. Okay, yang next one, tingkatkan nilai sepanjang hayat pelanggan, which is increase customer lifetime value. Sebab for the 4 years, customer memang tak ada apa-apa hassle. Okay, the reason kenapa cakap tak ada apa-apa hassle, kita akan tengok in the next slide. And finally, pengekalan pelanggan, sebab ESP ialah satu program tempoh 4 tahun. Okay, so inilah opportunity yang ABIOS ada dengan kita punya program ESP ni. Okay, so masa kita punya PRHMA tengah fikir, okay, kita tengah buat kajian, apa dua big why, okay, bantahan yang customers atau yang prospects ada bila masa kita bercakap tentang eSpring. Okay, so usually kalau kita pun fikir, dia ada total dua big why. Yang apa Dr. Ignition share tadi. Yang pertama ialah kos permulaan tinggi. Pernah dapat tak bantahan ni? Objection. Yang kedua, the second big why, kompetitor menawarkan pilihan air yang lebih murah. Okay, so every time kita nak tolong kita punya customer, because we want our prospect, our relative, our friends to have a healthy lifestyle. Tapi ada dua bantahan, ada dua objection. But after this, kita boleh cakap no more, tidak lagi. Okay, example kita akan tengok untuk kita punya first bantahan, kos permulaan tinggi. So usually apa kita akan dengar? Pelanggan mengalami kejutan harga, shock, sticker shock apabila mereka melihat 4K dibayar sekaligus. Ataupun kebanyakan keluarga gemak komitmen bulanan yang kecil dan mudah diuruskan. Dia orang tak nak ambil big commitment. Okay, sekaligus nak bayar 4K, for them consider as a very big commitment. Saya tak nak. Okay, and then got a lot. And finally, ABIOS hilang momentum apabila perbualan terhenti pada wah, mahal lah. Okay, kita explain susah payah everything A to Z. It can clear your pharmaceuticals, it can clear your pesticides, everything. Tapi customer nak beli, but kita punya perbualan terhenti pada wah, mahal lah. But after this, say no more, tidak lagi. Okay, and then yang second one, persaingan menawarkan pilihan yang lebih murah. Yes, kat luar situ ada banyak competitors yang bagi air price yang lagi murah, but kita cakap pasal quality and price. For sure kita tahu kita punya eSpring dia punya quality macam mana, but after this kita boleh 100% guarantee quality pun cantik, price pun cantik. Okay, so there is no any problems in that. Right. So semua bantahan-bantahan tersebut ESP akan mengatasi segalanya. Okay, so itulah ESP kita dengan hanya RM188 sebulan. Okay, so for sure you guys akan ada next question. Apa yang customer kena bayar? Mr. Surya cakap RM188. Tapi apa yang customer kena bayar? How is the program works? Okay, tapi sebelum tu kita akan tengok siapa yang layak untuk buat ESP ni. Okay, so ESP ni open to ABO and APC sahaja.
And then cara nak subscribe easy as 4 langkah je. 1, 2, 3, 4. Okay, so the first step, once you are a ABO, APC, login dekat kita punya mway.my, and then kita boleh dapat kita punya landing page. So landing page ESP. So dekat landing page ESP, kita just tekan jom subscribe. And then as the next step, kita perlu isikan butiran peribadi and klik dia punya conditions, agree dia punya conditions. And then step yang ketiga, kita kena sahkan dan bayar. Maksudnya kita akan key in kan ataupun kita akan tokenizekan kita punya credit ataupun debit card. Then once kita dah tokenize kita punya credit ataupun debit card, dia punya approval akan ambil masa within 10 hari. And then once you punya application, your application has been approved, and then step yang keempat, setelah dilulus, kami akan menghantar unit eSpring anda. Okay, so dia punya proses is easy as that, easy as 1, 2, 3, 4. So untuk tahu lebih lanjut tentang kita punya steps untuk subscribe eSpring, there's a quick video. So kita akan playkan quick video tu dulu. Okay. Dengan program langganan eSpring, ESP memiliki penapis air moden dan sihat kini lebih mudah daripada sebelumnya. Bayangkan menikmati air bersih dan sihat setiap hari tanpa kos permulaan yang besar atau penyelenggaraan yang rumit. Mulakan dengan melayari laman web Amway Malaysia dan log masuk ke akaun Amway anda sebagai Amway Business Owner ABO atau Amway Privilege Customer APC. Jika anda belum menjadi ABO atau APC, sila daftar dahulu untuk meneruskan proses permohonan. Seterusnya, lawati halaman eSpring dan pilih program langganan eSpring ESP. Permohonan sangat mudah, hanya isi butiran peribadi anda dan bersetuju dengan terma dan syarat. Semasa daftar keluar, anda perlu mentokkan kad kredit atau debit bank anda secara selamat dan hantar permohonan. Setiap permohonan akan melalui semakan kredit. Setelah diluluskan, bayaran pertama anda akan ditolak secara automatik dan anda akan menerima email pengesahan. Jika bayaran pertama gagal, jangan risau. Anda akan dimaklumkan melalui email dan WhatsApp. Lengkapkan bayaran dalam masa 3 hari untuk mengelakkan pembatalan. Apabila diluluskan, unit eSpring baharu anda akan dihantar terus ke alamat pemasangan. Selepas menerima unit, log masuk ke papan pemuka ESP untuk membuat permintaan pemasangan hanya dengan beberapa klik atau hubungi talian khidmat pelanggan Amway di 03 7946 2800. Langganan anda akan dibilkan setiap bulan pada 10 hari bulan. Pastikan kad bank anda aktif dan mempunyai baki mencukupi. Sebarang bayaran yang gagal pada 10 hari bulan mesti diselesaikan dalam bulan yang sama untuk mengelakkan gangguan servis atau pembelian. Anda boleh menjadualkan penggantian E3 carbon filter setiap tahun atau setiap 5,000 liter, mana-mana yang dahulu, melalui papan pemuka yang sama. Pasukan selepas jualan kami akan menghubungi anda untuk mengesahkan janji temu. Ini yang menarik, selagi langganan anda aktif, keahlian Amway anda diperbaharui secara automatik. Tiada pembaharuan manual, tiada gangguan, hanya ketenangan fikiran. Dari permohonan hingga penghantaran, pemasangan hingga penyelenggaraan, ESP menguruskan semuanya. eSpring, subscribe je, air bersih, hidup tenang. eSpring, air sihat untuk kehidupan sihat. Yes, so itu je cara macam mana kita boleh subscribe kita punya eSpring. Okay, so as I said, you punya soalan tadi, most of you guys akan tanya, apa yang pelanggan perlu dibayar? Okay, so kat sini saya punya breakdown, ke mana bulan pertama, prospek akan bayar dia punya fee pelanggan, which is the subscription fee for the first month, 188. And then dia akan bayar advance fee untuk 2 bulan 378, and also one time admin fee, yuran pentadbiran sekali sahaja RM200. So first month sahaja dia akan bayar in total RM764. Tapi from second month until bulan ke-46 dia akan bayar 188 sebulan.
And then bulan ke-47 dengan 48 dia tak perlu bayar apa-apa. The reason kenapa? Dia punya payment kita already bayar on the first month, advance payment. So ini dia punya payment breakdown. So untuk customer bayar yang ni 188, apa yang customer dapat selama 4 tahun? Okay, so you guys boleh nampak dekat sini ada breakdown juga kat mana, as I said, kita punya ESP ialah program 4 tahun. So untuk tahun pertama dia akan dapat dia punya for sure Eastspring unit, and then penghantaran percuma, pemasangan percuma, dan yang apa yang special, Amway membership renewal jadi automatic. So customer tak perlu risau, ABO ke APC tak perlu risau tentang dia punya Amway membership renewal selama 4 tahun, sebab setiap tahun dia akan automatic renew. And then untuk tahun yang kedua, dia akan dapat dia punya E3 carbon filter, and also dia akan dapat on-site service, iaitu servis di lokasi percuma, including dia punya tubing replacement. Okay, and juga dia akan dapat dia punya renewal as automatic. And then untuk tahun ketiga, sama juga dia akan dapat dia punya new Eastspring filter, sebab kita akan tukar kita punya filter berapa lama sekali? Setahun sekali. So for sure dia akan dapat every year dia akan dapat satu E3 filter, and tahun ketiga dia akan dapat extra tubing dan diverter replacement. So everything, as I said, customer tak ada apa-apa hassle sebab everything kita dah include dekat sini. And also tahun keempat sama juga, dia akan dapat dia punya E3 carbon filter, on-site free service and penukaran tubing, and also renew dia punya Amway membership. Okay, so once dia dah subscribe, dia punya maintenance hassle dah tak ada, dia punya Amway renewal, membership renewal hassle pun dah tak ada, sebab everything included in the payment yang dia buat, which is RM188 sebulan. Okay, and then next, so ini just an example untuk kita punya difference between outright dengan kita punya ESP. Okay, so in payment term, you guys boleh nampak previously kita ada PIF, credit, debit card, e-wallet and semua, and then kita akan fokus pada ESP untuk hari inilah. Okay, so jenis pembayaran kad kredit and debit sahaja. Pemasangan and maintenance dia termasuk sekali, ke mana every time or every year penukaran filter ke replacement tubing or replacement diverter, we will help them. And then warranty maintain sama, which is 5 tahun. And then yang bonus, so this is the one most of the ABOs yang nak tahu. Okay, so bonus wise, kalau outright, ABOs hanya akan dapat one time bonus, one off sahaja, which is 1088.4 PV and 4680 BV. Tapi sekali saja untuk outright. Tapi kalau kita nak fokus kepada kita punya ESP, customer akan dapat continuous selama 4 tahun, which means setiap bulan dia akan dapat 37 PV and 160 BV. So in total, untuk total 4 tahun dia akan dapat 1776 PV dan 7680 BV. Okay, so kalau nak tengok a bigger picture on the PV BV, you guys boleh tengok dekat screen ni. So anda berhak menerima sejumlah 7680 BV dan 1776 PV sepanjang tempoh langganan. Okay, throughout the subscription program period, which is 4 years. Okay, so comparison you guys boleh tengok dekat bawah. Untuk outright, ke mana dia akan dapat 1088.4 PV dan 4680 BV satu unit untuk outright. Okay, kalau kita nampak dia punya breakdown, every month, once customer dah buat dia punya payment, and then dia akan dapat dia punya PV-BV. Eligible untuk dia punya PV-BV 160 BV dan 37 PV satu bulan. And then untuk 1 tahun 12 bulan, 12 months lah, which is dia akan dapat 2240 BV dan 518 PV. And in total, as I said, dia akan dapat dalam 4 tahun 7680 BV and 1776 PV. Okay, alright, so ini satu comparison juga, ke mana kita buat, for example, ABO ataupun APC purchase dia punya Eastspring secara outright. So kita ada includekan semua dia punya payment, which is dia punya Eastspring unit, dia punya installation, and then tahun kedua dia kena beli dia punya E3 carbon filter,
tubing, service membership renewal, and then tahun 3 apa dia kena buat, tahun 4 apa dia kena buat. So in total, kalau kita compare, you guys boleh nampak dekat bawah sana berapa PV dengan berapa BV dia boleh dapat. Okay, kalau kita nak terus compare dengan kita punya ESP, you guys boleh nampak dekat sini kat mana everything included. ABO, APC dia takkan boleh lupa sebab everything dah included. Dia akan nampak, dia akan dapat apa-apa yang dia akan perlukan. So in total dia boleh nampak dia akan dapat 1776 and 7680. Tapi atas daripada ini additional, apa yang istimewa, sesiapa yang subscribe untuk kita punya ESP, dia layak menerima premium promosi bernilai lebih daripada RM1,500. So you guys akan tanya, apa tu premium promosi? Okay, so premium promosi is something kind of promotion items. Okay, subscriber akan dapat lebih daripada RM1,500. Tapi more detail on the premiums kita akan bagi tahu on the launching date lah, which is January 2026. As the next part, kita just buat satu example on the potential income. Okay, potensi pendapatan dengan kita punya ESP. Sebab previously, whenever kita nak pergi cakap dengan kita punya prospect, kita akan dapat kita punya objections, mahal lah. So that's why kita punya momentum akan kurang. But now, we believe pihak Hamway percaya kita boleh increasekan, kita boleh naik tarafkan kita punya business eSpring dengan kita punya ESP. So for example, ABOA ni, dia boleh close 10 unit ESP 1 bulan. Okay, so you banyak tanya, kenapa tiba-tiba dekat situ ada 110 PV? Okay, dia punya first month PV BV akan berbeza sebab dia akan dapat banyak. Sebab ingat lagi tak, first month payment dia beza daripada dia punya second month until 46 month. So first month dia punya PV BV is different. 111 PV, 480 BV hanya untuk bulan pertama saja. And then bulan kedua sampai bulan ke-46 dia akan maintain samalah 37 and 160. So this ABOA ni, kalau let's say dia close 10 units ESP per month, tapi again this is just numbers sahaja. Numbers ni boleh berubah. Okay, so for example, kita ambil example 10 unit. Saya akan tunjuk kiraan untuk first year sahaja. So for the first year itself, kalau ABOA ni dia buat sendiri, dia belum ada apa-apa mana-mana group lagi, okay, dia boleh capai the first month itself as a 6%er, third month as a 9%er, and he continues the same thing 12 month. Bulan ke-11 dia boleh capai dia punya 15%er. Hanya buat seorang saja. Tapi kalau dia dah pakar, dia dah jadi expert dalam kita punya ESP business, for sure dia akan ajar macam mana buat business ni kepada dia punya downline. In that case, apa akan berlaku? As an example, ABOA maintain 10 units, tapi dia punya downline kita tak paksa as though 10 units lah. Kita halfkan dia, kita separuhkan dia, which is 5 units each. So in that case, 5 units each, you guys boleh nampak dia punya calculation ada bagi tahu dekat sini. Kalau 1 unit berapa, 5 unit berapa, 10 unit berapa. Okay, and then the first year itself, ABOA boleh capai dia punya 21%. Besides that, on the first year, dia layak untuk dapat dia punya core plus incentive, which is laluan menuju gangsa, insentif asas gangsa, and insentif pembina gangsa. Okay, so again, one more time, apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, this is just numbers untuk kita punya explanation. So the numbers can be different, the numbers can be high, numbers can be low. But apa yang kita percaya, we always want the numbers to be higher. Because we have come out with the wonderful ESP program ni. So ESP program ni kita percaya boleh tolong kita punya prospek dekat luar sana. Sesiapa yang perlu ingin beli eSpring tapi dia takut tentang dia punya cost. Tapi sekarang kita ada satu solution macam mana kita boleh tolong kita punya prospek. Okay, tapi for sure saya tahu you guys akan ada banyak soalan dah. Okay, fikir guys dah terus fikir ada banyak soalan. No worries, all the questions kita akan jawab on kita punya official launch pada January 2026. Okay, so far apa you guys punya perasaan dengan kita punya ESP ni? Okay, saya faham dah pukul 11.30, semua dah letih. Okay, no problem. But thank you so much for today, for your time. Even though kita punya time 10:45, tapi you guys stay sini sampai 11.30. Thank you so much. And that's all from me today. Thank you. And before you guys leave, kita perlukan you guys punya feedback. So you guys boleh
screenshot untuk sekarang. Masa balik pun boleh buat, no problem, tak ada rush. Tapi kalau buat, best lah. Thank you ya. Alright guys, thank you so much for the day. Thank you so much for your time. And then we will meet in our next workshop. Thank you. Bye-bye. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met, and then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do, and then I can't tell myself not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Recording